het na bel cookie channel thu so la khom ngai ho zo se na bon uni kho pha tunin zong wa noi mun chung chuma kon thu so la khom hu anangai khom ke ta hote tuni November ni sim som la get nikho thu so la khom ho achi sa nikho phabap sunga gamsung mun chum chum a ki kap to na kilang le na chil hazing zong le alhang pin thina man le wang sit na khota anal hung hi zong le November ni sim sagi ni kho a jairon kho a meite terrorist ten ku ki te chunga tha be a chagit lo na ki dang ta hin pat phat kip zi uvin azo sot lova ku ki volunteer som ta lung sit na beiza CRPF mangchan a in tha zo wa pat boinan phatlam amano tapon hi thil so do ki mana meite nu pi le chapang neo panna a mi gup ki hol mo na chunga a phot china ima lovin ku ki 10 kilom lo ta a tha ta ovin a season a hi che thu so chu India gamsung thu so la hom national media hon chil tui pot livin a sei ki tawin a hi chu se chu helovin social media a hi ta exa kuki chapang now sen thatin min sinalen ta sa kin hi chu ho jing jong dei khop lovin kuki te chenna kalinagal marveng jirbam sunga Independent Church of India ICI Church Evangelical Free Church of India EFCI both Tucker School and Salvation Church Presbyterian Church le Pastor Quarter Hozo se anhal ha naw bana Larry Hekti John Nunmoy Cha Ho Ter John Daniel Tulor Pu Thang San Luar P Calvary Moy David Amo Upa Lar Khulen le Kaya Zote Ho Chen in Hozo se jong anhal chai hil uve Hilla thilso chunga wang phanum ta kha chu hichilai vel mun kuki ti hozo si chu achi sa junisim gupni khwa chu Assam Rifles temun bila anal ho do u hitai akiti hizia chu meite migilo te na to chunga how in la in tampi hal ha hi wanga thilaman na an umlo hi achung chuna zani masani khonjong Pangmul Temenglong District hop sunga kon a pa sailam dongal chapa hojwal dongar akum som nile sagi chule pa lal thang dongal chapa thangjagul dongar akum som thumchu lungsit na bei helin an that uvin hi geldo thai khat chu district sunga hi dan le thupi ve suidinga security force imsen lo umu ahin hinla hitial hang phung ta atu ga beza git lo na achi ha piu hin vaibol thuneza pangho chunga hinta sana kiti him amlodan ata alang e thilso to kimanin kuki impi ziribam tamenglong le none in hata adem na le daisa lona ana phongdo angal in hi ta san thai ta thulut ki mudung zuizin meitei ten kitil na in kuki nammi kiti phachu lungsit na beiza thajing di in alang samove akiti ani kho chi chana umdan ki khel hen avat sa chu kuki lam kai hodinga gel thu lo the hi lodan ata alang in press release in protest le rally hokiwa malam machal na imacha amloading central lunglai iti zongle a khoi kha de loading a hi ti hi mi tam zo ta san na khat zong a hi to e Indigenous Tribal Leader Forum ITLF in Huki Pasal Hangsan Somho Lam Lena in Munchan ke polhung ding thildang lamdang imacha ke mangthei loading hi tia thulut naga ta ananei jingwang ovin Home Ministry Government of India in November nisim somlugup ni khon gangta in Indian Army helicopter mangchan Silchar Medical College sakun lamka chan anatha lungta win hi lungdal la lungna umta khachu akipodo pasal pha somho hi postmortem ki bolna lekha official document umlova central government in apo do hi hichina sa chu thilong ho chunga akitha dan u phochin evidence vanui het na sel mangna ding a ato ogun hi ti hi kitchen ta het thei khat hi hechi thu to kimanin ITLF in hata a demna le ki bol na hi adai sa lodan u ana phong do ovin chule thulut na resolution ala nawa thirung som ho hi official postmortem document akimu to ka moka koiza thivuina kinchi haloading hi dan agong uve geldo thei khat chu November ni sim somni ni kho azong Silchar Medical College Assam muna thilung thu akibuina aso sangjing na chunga nammi pi ki khom hon thilung chu api do jing na ding ova anangi ova Manipur police le Assam police hon
po do ding agot chi uwa ki buina ho ta ana hlung a hi cha chu police on mi pi chunga lathi charge ana bol khum over chule mi pi lungso honjong sungle mol ho anaman chi uwa police phabeple sola kho mili injong ki su kha na ana nei lo u a hi martel som ho lungchu silchar akon churchampu Assam Rifles khuga battalion mona po lung an hin hi cha ko na chu district hospital lut an hi kiti martel thilong hot hupi sunga hin ho pa otol han in hupi sunga kailhang sumkor veina mun ho zo se janale ngai lut sa nan kha an hi achi sa November saginin thilso zowa meitei mi gup anaki holmo thilong hiding ginchat mudo hidan thu so hon ahin lang samuto ke manin phaicham munchum chuma ki phinele security force hoto ke no to na anei zun a hi thu so ki modung zuizin thina to insung khat nupi thumle chapang thum ho long hidinga ginchat ta chu Friday ni kho achu long ni ki mu a Saturday ni kho achu adang thum ki mu be age se hi thu so to ki manin phai chama nu te gilo mera pai bi ho tampi panna a MLA ho RK imo KH Joy Kisan Dr Sapam K Govindas Nisikan Ramesh War Thangjam Arun Dr Usam Deben K Sapam Radisiam Brojen Kebi Susindro le Lokesh War ho in Cheng Anabulu Vin May and Hal Uzong a Tilso ho si in Biren government in Far East, in Far West le kuki na mite chen na kangpok pilet lam ka ki sanjay nga zong internet aka in a hi alang khana meite ki loi khom no kokoi mi ten prime minister in ki kumlut na anaiza akiman ho ke zal ha do hina ding un anange ovin iham ta dam le bit na nungmu a hilole thilpalo ta ong hlong de hi tin gi na anaizun a hi thilso ho to ki manin biren vai hom na nuiza BJP government hi pumlo a lo sam hi taitin NPP in BJP azopna alado atawin a hi het thai kha chu BJP vai homna sunga zong MLA somla ko in nikho masania chu Manipur BJP vai homna akon haina pidinga ana sei saw zong a hi meitei mi phalo ten ku ki te su chimi na ding a galatol a himbol khum kal u tuni ni kho hi ni kho zanga le somgup langa hinna hitai galatol phat khat le adaidan in umzong le phat khat le gimnei ta a hong ko se ki ji bang in November ni sim sage ni kho a melsi ta a bol nge u chon git lo na a hin chil ha pi kin u talan in maban ichan a hin lut bedding ham ti het the hi poi kitil na phalo ta mangin kuki kiti phot so ma healthy in ki got na ane uvin a hi hinla tu ni chan in kuki chate itup mi doi u khat a hi ala ki vai po na kilam kai na khat a iding thainai povin a hi hichi sang chun self vested interest a thlum mang zel ho jingjong om na ko khu sunga kun mit ha do lovin om thaina lai uve dat ma ta khat kam cheng nang ho community nang ho nam kiti mangjong thaina lai uvin tribal cause kiti sam jong thaina lai uve alang khana ke ho kuki kahi poi ke ho chuchi khachi kahi poi te loila also u asang jing na lai je hinla tu ni chan in meitei ten kuki bo chunga gal to achil ha pi jing uvin ngaile i ta so pi amolem sa martel loi khachu leivui so ding a haina hu u alha ting ule annam min u achum a hisi hit bangkal son he ichi jam pi jing ole lol hinna ni ho hi ha ta a igam la sa jing ding u iwang sit nu le a khanga ki thodo lo na hi zoding a hi tuni khon ta sa ta a gal kap gal sa themcha bo a hi ki tu mon ho zo se social media gal sa gal kap ho ze a hi he je chun i khoi dan u hi khial u tin khang tha ten lung tha gel phat nu tin pilapu nu le pa akon chinel hong pi dana ki kila do son ki helna phalo ho nung sun in malam khan khoding ngai to nan chi khat nam khat keng khana ding khom na ding in atha in kalsong taw hite dunya ding in thu so hi chan in akichai ta thu so tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe